Dewleta Tirkiye dagirker di 23 Cot meha derbas bûyî da bi çavên qirkirinê pêlekên nû ya êrişan li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê da dest pê kirin. Dagirkeriyê di nava êrişên xwe de 25 Cot mehê kargeha çan ya êmê mirîşk û çêlekan ya li taxa Meyselûn a bajarê Qamişloyê bombebaran kir. Ji ber bombebaranê zirarekî madî ya mezin li kargehê bû. Rêveberê kargeha Can Rafa Abbas ji Rojava TV ra behsa kîlî û armanca hedefgirtinê dike. 25 مهي ساعات 6 صباح طيارة تركا اف نافند اف معمل كره هدف دقة زي فليدان ياكل نافندا امام ريش كادا ياكل فيديا حيوان هذا براسي خسارة كمزن كتا شركة دا نهافا ورشال برشعبه و ورشان هذا صيانة كريا گوری لیکولینا هی ام نزانن هم لیکولینا کی که چقا خسار چقا مصرف لیچه بس مصرف گله که لیچه على فهم حاضر جي ام حاضر کو ام ما بلا کربا روجا دی او جي شاوتي او جي خساره مزن بو Rafa Abbas anî ziman ji ber bombebaraana kargehê bi deha navendên xwedîkirina mirîşkan bê êman. زرارا بوي نل معمل تنبو يعني اف معملا امي مريشكا تشيتكي قالك متجنا هنا تن امي خير روجانا دبن بهتر تعداري الوابون الفيدي جي حيوانا يا دائما دبش ام تشيتكي هم جي شير هم جي گوشت او جي تعداري الوابون Dewleta Tirkiye dagirker di êrişên xwe yên dawî da bin esasiya herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê hedef girt. Dagirkeriyê di êrişên xwe de bi deha navendên xizmetguzariyê rûxandin û ji xizmetê derxistin.